Cela nje ukwenza imibuzo amen. Hallelujah. Noba uvula ithuba lemibuzo niphendule amen bazalwane. Lo mcimbi ngebandla. Amen xa ingekho imibuzo nayo. Xa ikhona imibuzo impendulo nazo ngicela zikhona phambi kwetata zonke. Amen. Kodwa ke before singena apho amen. Ndiyagcolisela phezulu utata sezithethile. Amen. Xa uthetha ngebandla likaKristu amen bazalwane kuthetha ngale ministry naleli sikuyo. Amen. Kuyenzeka ke uvama ukuthi kube ne-ministries amen bazalwane bese ngathi thina sikho ministry amen bazalwane kanti nathi sikwintoni sikwi-ministry amen bazalwane amen. Kodwa ngokwinto bakhona ukuthi i-ministries ezi ziyahluka nge-founders zazo amen bazalwane nalena sikuyo nayo ne-founder amen bazalwane. Makabonga uJesu ayikho i-ministry engena-founder amen bazalwane. Noba i-ministry yase-ZCC ne-founder yayo amen. Noba ile apha ikhona le ngapha amen bazalwane St. John's amen Blue and White ine-founder yayo amen bazalwane. Makabonga uJesu nalena ke kaKristu amen bazalwane nale esithi ine-founder yayo amen bazalwane. Makabonga uKristu Jesu haleluya. Kumbuzo wamama uAish amen ukuthi ke umuntu ongena apha sihlanganyele sikhonza futhi even abantu abatsha nabantwana kuyavama bangakwazi ukuchaza ibandla bakulo amen bazalwane ukuthi ihlobo luni lwebandla nto le ngamenza into bana angashunyayezwa lula ngoba naye akaqinisekanga akanalwazi ngento kuyo amen. I-ministry esikuyo njengoba sisazi sikhule zikhona i-ministries ezindala ezafoundwayo ngabantu sebalala ukufa amen bazalwane. Mayibongo siru Jesu haleluya. Zazikhona i-ministries zoba ugidi amen bazalwane of Faith Mission i-ministry ezaqalwa amen ngoTata uBhengu ngo-Assemblies of God i-ministries ezaqalwa amen ngoJohn Wesley owisile i-ministries ezaqalwa ngoMartin Luther ama-Lutheran churches amen. Zonke zi-ministries amen bazalwane. Mayibongo siru Jesu haleluya. I-ministry ke eligama lithi ministry amen lichaza nje umsebenzi amen bazalwane. Makabonga uYesu amen. So nathi sikwi-ministry kaKristu amen bazalwane. Le ministry ke imini ofoundayo uyane ayifounde i-ministry yakhe abase inikeza igama layo amen. Igama lithiwa i-founder not i-garment amen. Lithiwa igama i-founder. Nawe xa uzala umntwana omzeleyo igama lakho lifumana kubani? Kumzali amen bazalwane. Mayibongo siru Jesu. Omnye uvela uve kahle ukuthi wazala emzini kwakuqatyenge amen. Khona le elalimnyama ubhuti ethiwa ngumzawufunwa vele ubone ngahle wazala nje kwakuqatyenge ifamily yayihlukene phakathi kwavela wathi umntwana ngumzawufunwa. So ke umzawufunwa ke uthiwa ngabazali bakhe amen. Naye kube nesizathu esibangela uba makasebenzela gama amen. So nathi ke i-ministry esikuyo ekaKristu amen i-founder yayo utata sechazile ukuthi sakhiwa ngubani ke uKristu amen bazalwane. Ayibongo siru Jesu kuthiwa ilitye lesisekelo amen bazalwane uKristu amen. Nenhloko yesakhiwo nguKristu amen bazalwane okanye inhloko yalomzimba uKristu amen. Makabonga uJesu. Andizothatha thuba lide ngizocacisa kafutshane bese ngicela imibuzo ihlale phansi ekuthini ekuphendulweni kwayo amen. Ngizocela nje kafutshane sivule kwalapha ku-Efeso chapter number 4. Efeso chapter number 4 sawufunda phaya mhlambe nje kafutshane uverse number 11. Efeso chapter number 4 sawufunda uEfeso chapter number 2 uverse number 20
othi ke nani nina zinhlanga nani nakhelwe phezu kwesisekelo saba postile nabaprofeti onye bashumayeli, kodwa lona libe ilithe lesisekelo linguKristu. Amen bazalwane, makabonga uKristu Jesu. Siyabonga ebangcwele sithi ke abo esakhelweyo, njengoba sakhelwe uchaziwe, asiqali into intsha thina kodwa sifika entweni eseyiqaliwe. Amen. Sonezelwe ebandleni ebeselikho. Amen bazalwane, asiqalanga bandla litsha. Haleluya. That is why ibandla likaKristu lingatshintsha amagama. Umnikazi ke webandla uKristu akazange alinikeze igama lakhe ibandla ngelisho. Amen bazalwane, asikhumbule sithi kubafundi bakhe nansi identification yenu, ngaphandle uthi bayonibona ngoba nithandana, akathanga bayonazi ngegama elikukuthi. Amen bazalwane, kodwa ukuthi nina ningabafundi bami bayonibona ngoba nenze njani, akukho kunye kuchazileyo. Amen. Ayikho enye indlela athi siyobonakala ngayo ezweni. Amen bazalwane. So akudingeki ke into abana kube khona izambatho esibonakala ngazo negama esinikezwe lona esiyokwaziwa ngalo. Ingakho noba sizi-introducer njengayo uKristu. Amen. Ukuthi nje sikuKristu asikasinikanga igama unfortunately. Amen bazalwane, ngoba lithandayo igama. Mayibongo sithi uJesu asinalo igama eselinikeziweyo, sinike nje igama lokukhonza. Amen bazalwane, kodwa sinikezanga igama lokubizwa. Amen. Even igama elithi maKristu laphume ebantwini kuba abantu behambisa okukaKristu. Amen bazalwane, satsho sabizwa ngoba singamaKristu ngenxa yehambo efana nekaKristu. Amen bazalwane, haleluya. So babizwa ngoba bangamaKristu. Amen. Into ebaluleke ngathi ukuba sisebenze lokubizwa ngoba singamaKristu. Shayini izandla. Haleluya. Inyaniso into zokuthatha abazibizanga bona babizwe ngabantu. Amen bazalwane, ngoba abantu bebone into kubo, yenza into abayibonileyo kubo ibenze ukuthi babize ngaloba babona befana naye uKristu. Amen. Nathi futhi kufuneke uthi uPaulos ezivavanyeni ukuba ningawo ngenenena amaKristu. Amen bazalwane, mayibongo sithi uJesu. Haleluya. Right, siyayibonga impendulo inhle. Asinagama thina esinikezwe lona inkosi esiyobizwa ngalo, i-identification esinikeze yona luthando. Amen. Bayonibona ngoba nithandana ukuba ningabafundi bami. Amen. Ngamanye amazwi xa sekuvela ungathandani sube sesilahlekelwe i-identification yethu. Amen. Asisazazi uba singobani xa sesiphelelwe luthando. Amen bazalwane, ngoba ukuba yilento thina sithi siyiyo ibonakaliswa luthando. Amen. Kulapho ke kuvela khona nemisebenzi emihle. Amen bazalwane, izibele zivela khonapho. Amen, eluthandweni. Right, ndicela sifunde chapter number 4. I think we siqala verse number 11. Waza kwayena wabapha abanye. Lo kufunda 10 nenze bayivakala mistake obonga nkonzo. Efeso 4. Owehlayo ikwangulowo wenyukayo, waza waya ngaphezulu kwawo onke amazulu ukuze azizalise zonke izinto. Verse 11. Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabeshumayeli bendaba ezilungileyo, abanye babe ngabelusi nabafundisi, ukuze abangcwele basolongekiselwe umsebenzi wolungiselelo, ukwakhiwa ke komzimba kaKristu,
sithe thina sonke sifikelele kubo ubunye benkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, emlinganisweni obukhulu bokuzala bukaKristu, ukuze singabi sabazintsana silatyuzwa siphetshethwa ngumoya wonke wemfundiso. Okay, bambekile tukubonga siyabulela. Amen. Umsebenzi lona ngokabani? Amen. Thina singumsebenzi kaKristu. Thina singumsebenzi wezandla zikaKristu. Amen bazalwane. Umsebenzi ngokabani? NgokaKristu. Umnikazi walensimi ngubani? uKristu. Amen bazalwane. Right, uKristu umnikazi wensimi. Amen. Unikeza abantu iziphiwo. Amen. Eziziphiwo kwaba bahlanu babalwayo. Amen. Ziziphiwo zokusebenza. Amen. Baba zi-ministers. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. Xa kuchazwa ngale fivefold. Amen. Kuchazwa ngama-minister. Amen. Njenga sebuhulumenteni. Amen. Kune-ministers ezikhona ezisebenzela umbuso. So the fivefold ministry. Kuthiwa i-fivefold what? Ministry. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. Ngama-ministers lana amahlanu avezwa apha. Okanye ngabasebenzi okanye zizisebenzi. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. Zizisebenzi zisebenzela bani? uKristu. Amen bazalwane. Zizisebenzi zisebenzela bani? Ngamanye amazwi ngabaliphutha ukuthi uTata uGobonga ngathi une ministry yakhe. Amen. Une ministry yakhe ngoba iministry ayikwazi uba yakhe. Amen bazalwane. Iministry yekaKristu. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. Yena uyaministerisha. Amen bazalwane kwiministry kaKristu. Amen bazalwane. Usebenza emsebenzini ongowenkosi. Hallelujah. Siza ndithenge zothi ngiziqhaqwa. 1 Corinthians chapter number 3 verse number 9. 1 Corinthians 3 verse number 9. Amen. Apha ke thina ubangaba siyawenza umsebenzi wenkosi. Amen. Sizi-ministers. Amen bazalwane. Makabonga uKristu Jesu. Xa kuthethwa ngompostoli kuthethwa ngeminister. Xa kuthethwa ngomprofeti kuthethwa ngeminister. Today minister of apostleship. Amen. Minister of prophecy, minister of teaching. Amen bazalwane. Njengoba nalapha ku government. Amen. Kukhona iminister of sport, kukhona iminister ngokwahlukahlukana kwazo iministers. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. So kukhona ke abamiselwe. Amen. Abamiselwe ukwenza umsebenzi wobupostoli. Kube khona abamiselwe ukwenza umsebenzi wobuprofeti. Kukhona abamiselwe ukwenza umsebenzi wokufundisa. Kube khona abamiselwe ukwenza umsebenzi wokwalusa nokushumayela okanye ukuvangela. Amen bazalwane. Hallelujah. Bonke abantu bamiselwe umsebenzi ongowenkosi not ongowabo. Amen bazalwane. That is why ibandla likaKristu alimi ngesiphiwo esinye. Amen. Alifani neministry yomuntu. Amen. Athi xa phuma uTata uGobonga eyoziqalela iministry ekuye yakhe. Iministry ekuye yakhe une gift yakhe eyodwa inikeziweyo azofike akhe ngayo la gift yakhe. Amen bazalwane. Lo ministry yakhe ibe seyisima ngesipho esinye ingabi nayo i-fivefold. Ibandla likaKristu lona line fivefold ministry. Amen bazalwane. Mayibongo silu Jesu. Hallelujah. Ndicela sifune verse number 9 1 Corinthians chapter number 3 verse number 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Kuba thina singabasebenzisi. Anifundele kundikhona. Uyelo mphethe mama thuthi. Yini? Okay. Thina Andazi abasebenzisi. Anagama labasebenzisi. Thina singabancedisanayo emsebenzini kaThixo. Insimi kaThixo ke nini? Thina singabancedisayo emsebenzini kaThixo. Insimi kaThixo ke nini? Amen bazalwane. Insimi yekabani? Amen bazalwane.
otata ababona ngabenza ntoni ensimini kaThixo. Amen. Ngabancedisa kanye ngabasebenzayo. Amen bazalwane. Bayibonga uJesu. Ngoba insimi lezisetyenzwa nguThixo. Amen bazalwane. Then otata abona ngabancedisa emsebenzini kaThixo. Ingakho uPaulos esithi mina ndatyala uApollo wankcenkceshela uThixo wakhulisa. Amen bazalwane. Makabonga uJesu. That is why singakwazi ukubanga umsebenzi kaThixo ngoba umnikazi wawo ukhona. Amen bazalwane. Kuphela nje thina uyasithuma ukuthi yenza pha bamba pha. Amen bazalwane. Athuma omnye ukuthi wena bamba pha, wena lungisa pha. Amen bazalwane. Sikontrolwa ngumnikazi wensimi. Amen. Asikwazi ke ukufika emzini. Amen bazalwane. Sifike sishaye umthetho. Amen bazalwane. Emzini wenye indoda. Amen bazalwane. Mayibonga sethu Jesu ngoba ngumzi wendoda lo esikuwo. Ingakho singakwazi ufike sewuqamba igama. Amen bazalwane. Mayibonga sethu Jesu. Asikwazi ukuqamba igama ukuthi apha ke ngoku sesiyothi kusemathile engakwazanga ukuqamba igama umnikazi wawo. Amen. Ukuba ngaba igama lebandla lakhe belidingeka ebekeka lenza iphutha ngewalinikezayo. Amen bazalwane. Ukuba ngaba lalifuneka igama ngewalinikezayo igama. Amen. Makabonga uJesu. Andithi igama lele ID. Amen bazalwane. Already getting ID sesinayo luthando. Mayibonga sethu Jesu. So now nabantwana bakho nje ubathi amagama angafaniyo ungabanikeza igama elinye. Ufuna ukwazi ukwahlula omnye komnye. Amen. So ibandla lika Kristu akamabinanga akamathathwanga kodwa linye. Amen. Into eyahlukanayo zidolophu, zindawo, amazwe. Amen. Njengoba kukhona le ncwadi ethiwa iBhayibhile, lo mqulu siyiphetheyo. Lo mqulu esiwuphetheyo zange ubhalelwe iFaith Mission. iBhayibhile zange ibhalelwe Assemblies of God. iBhayibhile zange ibhalelwe iWisile. iBhayibhile zange ibhalelwe iRhabe. Amen. Kodwa iBhayibhile yabhalelwa ibandla lika Kristu. Amen bazalwane. Kwakubhalelwa ama local churches, ileta ezazibhalwa ngabapostoli. Kubhalelwa ama local churches welibandla. Amen bazalwane. Yayingengomagama xa kuthethwa ngeKorinte akuthethwa ngegama lebandla okanye ngegama lesonto. iKorinte, amen bazalwane, indawo. Amen bazalwane. Mayibonga sethu Jesu. Xa kuthethwa ngeRoma kuthethwa ngendawo akuthethwa ngegama lebandla. Mayibonga sethu Jesu. Xa kuthethwa ngeGalatia kuthethwa ngegama lendawo. Amen. Njengoba silapha eBhazia kwi-local church yaseBhazia. Amen. Xa kubhalwa ileta isiza eBhazia kubhalwa abazalwane baseBhazia kuzotshiwo. Amen bazalwane. Ukuthi kubhalelwa abazalwane baseBhazia. Amen bazalwane. Ingathi lonto ligama le-local church. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngelishwa amasonto akazange abhalelwe iBhayibhile. Amen. Kwanyanzeleka into yobana ngoba amasonto zizinto ezibiweyo. Amen. Ngabantu ababe into kaThixo bayoqala into kaThixo. Amen bazalwane. Batshontsha umsebenzi kaThixo bawenza. Amen. Besebenzisa igama kodwa ibeyenzela for their own benefit. Amen bazalwane. Lento beyenzela for their own fame, for their own benefit. Amen bazalwane. Mayibonga sethu Jesu. Kwanyanzeleka basebenze kwalona iBhayibhile lebandla ngoba noShebe na iyamdida lento. Amen. Uthi nayithanda ukuthi abene alandele imithetho kaMose. Lo Jesu abevela khona la angamthandiyo. Kunyanzeleka mabe nencwadana ayiyanisayo ukuthi sisihlabelela samaNazaretha. Amen. Ngoba ufuna ukukhanda ngokwakhe qha into edidayo. Ngeba usebenza nje Old Testament kuphela. Qha kule Bible neNew Testament ethetha ngoJesu khona. Isuke letimdine because of akathanda kuvela indaba kaJesu. Befama uphakamisa uShembe. Amen. Ngelishwa nama-ZCC agqibela sezoncika kulona eli Bhayibhile elichaza ngoJesu elingamvezo lekhanyana. Amen bazalwane. Ngoba abanayo yabe iBhayibhile abayilungiselelweyo. iBhayibhile yayibhalelwe ibandla likabani? Amen. Nama-Muslim ancika khona apha kuthi. Amen bazalwane. Bonke bazondela bazoncika apha kuthi ngoba banazo bona bazibhalelwayo. Amen bazalwane. Makabonga uKristu Jesu. Ukuba ngaba bekubhalelwa iBhayibhile tata uPhontshana ibibhalelwa uFaith Mission ngoba kuyashiwo. Ngeba nalapha aphandle lombhalo omkhulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuthi kubhalelwe ibandla
lama faith mission njengeculo ela kuthiwa liculo lamawisile. Amen bazalwane, athi bhaliwe liculo lamawisile ayilo lelo. Amen bazalwane, lelamawisile. Mayibonge selu Jesu. So bangaba neBhayibhile, bebe neBhayibhile yabo, bekuyobhala ukuthi iBhayibhile yamawisile. Amen. Kodwa ngelishwa le iBhayibhile iyabhalelwa abazalwane bebandla likaKristu. Amen bazalwane. Makabongwe uKristu Jesu. Hallelujah. Right kule ndawo ukuthi sifunda kuyo, thathu ngoba ngifundelayo ni. Ngicela uniphinde lo verse number 9. Qhubeka no verse number 9. Thina singabancedisanayo emsebenzini kaThixo. Singabancedisayo emsebenzini kaThixo. Insimi kaThixo ke nini? Insimi kaThixo ke nini? Ngenye indlela nisisakhiwo sikaThixo. Lesisa endisenzelwe nguThixo ndasibeka isiseko ngokwegcisa lomakhe. Omnye ke wakha phezu kwaso eloke makayiqale indlela akha ngayo phezu kwesiseko. Kaloku akukho bani unokubeka siseko simbi ngaphandle kweso sabekwa nguThixo. Eso ke singuYesu onguKristu. Kunokwakhiwa ngezinto ezahlukahlukeneyo phezu kwesiseko. Kunokwakhiwa ngegolide, ngesiliva, ngamatye anqabileyo. Kunokwakhiwa ngamaplanga, ngengca nangendiza. Umsebenzi womuntu ngamnye uyakucaca ngemini yomgwebo. Ngoba ngalomini umlilo uyakubonakalisa umsebenzi womuntu ngamnye. Athi kubuhlungu wona amasonto avelashe nje. Amen. Mayibonge sithu Jesu. Ngoba lokho kuye begwetshwa ngokwelizwi. Amen. Ngokwemfundiso kaKristu. Amen. Umsebenzi womuntu ngamnye. Amen. Athi thina njengoba kubaliwe kwabalwa abapostile, kwabalwa abaprofeti, kwabalwa abavangeli, kwabalwa abafundisi nabelusi. Amen. Zizisebenzi ezi. Zizisebenzi. Hallelujah. Zizisebenzi. Amen. Right, umsebenzi nomsebenzi uPaulos abuqaphelisa into bana makawuxwalasele, makawuqaphele, makawunakekele umsebenzi awenzayo. Angenzi nje abe careless. Ngoba ngelinye ilanga uzawuphenduliswa kwangawo. Right. Besaveza nje indaba ukuthi ke asinayo ke thina ministry ekuye yethu. That is why singenalo igama, amagama esinawo. Amen bazalwane. Benda ichaza into bana indaba yamagama yaphuma emveni kokuvalwa kwebandla lokuqala. Amen bazalwane. Sekubule abapostile nagqi kwivangeli wazophunyuka. Sekuvela ke ivangeli selingamasonto liphuma eMaromini. Amen. So sikulongqondo yokuzama ukubuyisela ibandla endaweni yalo. Amen bazalwane. Ngoba lifike ukuthi selinomonakalo. Amen bazalwane. Seyivela lento amagama kuze kuthiwa khona amabandla amadala. Amen. Sazobani amabandla afoundwa ngo-1916. Amen bazalwane. Makabonge uJesu. Right then iyaxoxa amabu-age kancinci bendithi ke ngiyacela nje kwelithutyana ke ngoku ukuthi vile brother liyabona ukuthi imibuzo ikhona. Amen. Ngiyathanda ke futhi kakhulu uba imibuzo mayibe khona. Kubalulekile baxa sihlangene ngohlobo kucaciswe kakhulu ngomcimbi webandla. Ukwenze ndithi mina bazalwane ukuba ngaba umzali ebandleni kufundiswa kakuhle akekho tu nakanye umuntu ongathi sebandleni kaKristu aphinda abuyele esontweni. Angeke efundisekile unotshe angeke uthi ufike ebandleni soyazi inyaniso uphinde ubuyele ezintweni zabantu. Amen. Ndaweni ukuthi ubuyele nje abantu ezintweni zabantu beze ebandleni leqiniso. Mayibonge selu Jesu. Amen. Imibuzo ikhona, izandla ziyavela. Amen. Ngiyacela ke mzala aphamise nje isandla.